Sanimu tuau, tu dia holau, tu sironang nyau. Hey hey hey, rap sanimu tuau, dung dalanmu lupa doho. Hey hey hey, botoro hasian, nasong ondido pangalahom. Morong dikatungi rap hita itu sanimu tuau. Unang saya gabusiau atar di rekoma holodoham pargabuson mima aha bolo bolo mima aha bolo bolo mima aha. Son mima aha, bolo bolo mima aha, bolo bolo mima aha. Rap sanimu tuau, tu dia holau, tu sironang nyau. Hey hey, rap sanimu tuau, duk tu dalamu lupa doho. Botoro hasian, nang song li pangalahom. Rapita itu sanimu tuau. Ulang saya gabusiau atar di rekoma holodoham pargabuson mima aha bolo bolo mima aha bolo bolo mima aha. Hey hey, pargabuson mima aha bolo bolo mima aha, bolo bolo mima aha.
minded 62, good people, milenial 62, mari berangkulan tangan, saling menerima satu sama lain dalam Bhinneka Tunggal Ika, ya, agar kita saling menghargai, agar kita bisa hidup harmonis, tidak merasa paling benar. So, after all, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga semuanya kita yang menonton video ini terhindar dari wabah virus corona, dan semoga virus corona secepatnya berlalu dari muka bumi ini agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. So guys, stay good, stay kind, stay humble, do not judge because you are not God, and the most important, good vibe only. Saya Ucok Reborn, Indonesian living in Paris, mengirimkan cinta, perdamaian, dan good vibe to all of you. Ciao ciao guys, see you in the next video. Mwah.